Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Sayich olehil Choacue atkos kuitzin, Ninkela kulbal sa khunjik reheb liqak angela in Solok Salisantilhu. Lishkholomi liqatsolbal chiru likutana in nashye. Li Jesus kish chaqbeheb la judi. Yoko chakshi adinak chirul gutan ekwer chirish hun lisajbach oleh likishbanu liqaqwa Jesus re hun likuin aran salitzakim bilha Bethesda. La Juan kishtau hun lihonal re sholobankil chiqu ani tzaqal liqaqwa Jesus. Salisajbach oleh ina qakeretal naqkishkelish honal chisi bankil na balchik li esilal chirish li Jesus. Abanan toshik rabinkil karuli ke ishbanu utchanru ke reka ebla judi chirish li sachbach oleh li yojish banunkeli Jesus. Saebli versículo 16 18 reli capítulo 5 relihu Juan nakataweb la judi chisikbal li qaqwa Jesus chishtaqinkel reshkamsinkil. Aban li Jesus kishsumeheb ut kishye. Lin yukwa atohyo chik angelak anakwan. Hokanak kwi lain ning angelak chan liqaqwa Jesus. Hokanak ebla judi ashal kwi chik neke rach kamsinkil shbanak moko kahta kwi nashqet li sábado nashkyahban kwi nakli Dios haan li shukwa ut nashjunta tarib rik in li Dios. Utli Jesus chan kishkol rish lishbanu hom chihokain salihu Juan capítulo 5 versículo 19 toh 30 kishcholop chirueb nakaan utli Dios junne bahkwi. Kishyahkwi nakwansh kwankilal re rakok atin huahkwi resh kwaklesinkileb likamenak chiyoyo haina kadaw sali versículo 25 toh 30. Relik chiyal ni yehere tukulak shqeil akshkulun kahkwi. Nakebli kamenak te rabish jab shkush li ralali Dios. Ut ebli te abingre te kwangshjuam. Chirisha in liqaqwa Jesus kishkameb chak sa jumpat sahkwi li capítulo 5 kahib li testigo chan liqatzolbal relik kutanain. Renak te atinak chirish anit akalaan lishbeni lephaan liqawa Juan lahkub senelha. Nakataw aran salihu Juan 5:31 toh 35. Shkabil ebli sachbach oleh likyo chishbanunkil. Nakataw sa ebli versículo 36. Aban lain kwank karu na atinak chikwish ashal nimsh kwankil chirula Juan chan. Halish nimal angel likishke chinbanu lichukabeh. Shpanak lik angel kyokin chishbanunkil na atinak chikwish utnashyenak likyukabeh kitaklang chakwe. Roshil, li Dios yukabeh. Nakataweb retalil sa versículo 37 ut 38. Ut sa shtakik, li shkahil, li santilhu. Ut sa ebli versículo 40 toh 47 nashyeche hokain. A utla esh ingat nikerach chalk kwikin. Reta kwan kay yuam. La iniga ninsik in lo alrik nebli kwing. Abanan ninaw eru. Ninaw nakmaka lishra hom li Dios erikin. Chan li versículo 42. La inshinchalk sashkaba linkukwa. Utinga nikinekul. Kwi anichik tachalk yalshtak shol haan tekul rach. Charunak kwan kay pabala esh li nikekule lokal cheribilerib utinka neke sikli lokal li nachal rikin li junchi Dios. Meko oshla nakla intin jitokere chiruli yukabeh halak Moises ta jitokere li kaw kuye chol chi oy bening. Kuita neke pablak Moises nikine pabrajak kuila in shbanak chikwish kitsi bakchak haan. Habanan kuinka neke pab likistsi baca kaan champutru naktepa likwatin lain. Yoko chishkeb al retal chanrunak khalkhuru likaru yokeb chishbanungil ebla judi. Kwan chiruhe liqaqwa Jesus li Dios kaholbeh likie chimbilchak. Utinka nike shnauru inka nike rakshkeb al retal anit akal.
Junelik keeshkel ishch'oleb chishtaqinkil utshkamsinkil. Hanchaq laj echal reli chaqrab. Chirish na adinak chaqli sandilhu. Haneb keeshkoshlanaq tzaqal reruli yo keeshbanunkil. Rikin shokbali chaqrab inkak angelak sali sábado. Habanan lik angeli yo chishbanunkil li Cristo. Mukosh komonepta lik angeli inkaraj kanabambil. Liqaqwa Jesus Josh hitbal yo rach'abangil jun likwin chiruli mak. Chan rajrunak lao anakwan. Inkaraj chik taqabanu qeli na'leba indi shishbanu chaqeb la judi. Nakayenak nakapab li Dios. Nakayenak nakashok li chaqrab. Abanan kwa nakiga nakakul li Cristo lah kololke. Ucham putru naktorok chikolek. Kuiga nakakul li Cristo. Ani litana chop risin qerik indi Dios. Ut kuiga nakapab li chaqrab. Chanru nakakoslash tawbal ikakulbal. Liqaqwa tashaq chiteng angke chish tawbal ruli ratin. Inka tashaq takakanap qib chi balaqik. Inka tashaq takanuh tesiqib rikin nabalep chik li chaqrab. Linakosh kam chish khalbal ruli pabal. Utli banuhom li akhel lakhrusa qatyang kanakwan. Kahkuy sashkaba li Cristo na koruhan chinachok rikin li Dios. Ut kahkuy sashkaba nakataw li kakulbal. Li Dios Joseph tesin kakwe. Ut banteo shakwe nakshinakoch bini sa lik angelain. Lain saralux ut nakoch bini naktinakoch bini sa hunakchik li kak angel solok sa lisantilhu.